Ул фәрештәләр эше. Шагыйрь ул күпмедер фәрештә. Чөнки шагыйрь әйткәнне әйтә алмый башка кеше. Шагыйрь әйткәнне башка кеше әйтә алмый. Шуңа күрә менә яшьләр монда утыралар. Шигырь укымаган кеше бик күп әйбер югалта. Ул инде kişilikten asqa taба düşə başlay. Asqa taба düşə başlay. Kişi çünki şiir okumasa, yazı ikinci şey var, şiir okumasa, şu şiirini biraz anlamasa, o indi kişilikten dübən düşə başlay. Kızğanışa karşı bu var, o internette men hayran aktif kınaşlayım, şuna görüp duram. Kızğanışa karşı tübenge düşü bara. Buna yaşlar bütün kişi de şulay tanıyı da almayı. Buna biz bunda oturabız buz okutuşları. Bir kaçında 100% auditoriyaga söylep bulmayı. Biz biliriz ana köpmedir kaç auditoriyada hatta 10% bulurgan ki biz bütünümüzde kimnindir kuzine barab söyleybiz. Bu kişiler anlay bizning narsa aytırga tilaganini, ular bizning bilan bir qilda. Şuna göre bilgili her kim kile, mana kız bilan yigit söylashib o'tiralar ular. Men даже ular ubishsa da shodlanar ekan. Söylashib o'tirgan bugün şairgine şulay deydi. Yok, men öz ömrümde yoklagan studentni leksiyada uyatmadım. Çünkü en ağır bir yoqqa kelib yoqlay olmasam. Belki ol işlegendir, belki yaş kişi. Bizde uzgan aybirler, şuna göre eğer de ol mena müşahitmeyken yoklasın. Şuna göre şuna göre biz Allah'a şükür mena birinci rəddağım var. Biz bəxtli kişiler. Biz şiir okuyan kişiler. Niçin hakimiyetler karşı bulgan şairlerini yok etken? Çünkü onlar alıp baralganlar özleri ardından kişilerini. Mine sizin kızganışka karşı çınlap da internette tavuk koy. Niçin gidip müderris ağlayan şiir okuyun? Onun ardından baracaklar.
Bu şiir özünün артынан алып барачак. Шуңа күрә ул физика буенча да туры килә. Безнең ритм резонанс бит инде ул көчләйбер. Резонанс белән белмим сез укыгансызбы, мин әле хәзер басманың ничек сыңганын. Шуңа күрә Мөдәррис Әгъләм ул шагыйрь. Һәм шагыйрь булып кешелектә калачак. Рәхмәт. Әлі Тукай премиясы алған ветеринар институт бітірген Атилла Расих бар. Рифат аға өзінің әйтті. Біз музейда Атилла Расих исемінде бик көп атыйбыз. Алдағы шығыш ясаушыны тәқдим еткенде мен бик нык дулкынланам. Ул дулкынлануым кішілі, мен аны яшырмыйм. Чөнки мен сезнең каршыгызга шагыйрә, журналист, Müdərris abi Əğləmovның ilhamçısı Nəcibə apa Safiyanın şapırığa tilər idim. Nəcibə apa Müdərris abi turunda onun icadı, onun şiirləri, hər şiirinin yazılığı turunda kibarımızdan da kövrəkdir. Nəcibə apa, rəhim ediniz, sizsizdir. Bu mikrofon gerek mi? Elle mikrofon sizde bulamam. Şolay mı? Mene kağızdan qarab oku bik noşar deb etseler de men sizga bir narsa aytayım. Kimdir ko'p yozar, kimdir azroq yozar, aybat yozar albatta, ham xatirlab qolar. Kimdir ana kuylab yozar, u da xatirlab qolar. Men jamoat bunda chiqash eng birinchi shuni aytaman. Men şairinin uylау sənəti ol baş mində tügül, yüreğində, ol yüreği bilən ulaydigan oşaq yosadım özüm içində. Ne üçün desəgiz, men qalamni kağızga tegizu bilən indi men özüm puja tügül, dürüsünü aytım, mana shunda kelib men g'ajayib ko'p yozaman. Aytib, masalan, kununa men bunda kelib aytam ekan so'zimda 20 şiir yozaman deb, onun bu kadar son nerse kira oldu bitirgen günler. Tuktamışa. Müderris de tuktay olmaydı. Men bugün oğlanı bırak geldim. Ne için desem, bir kota şu kadar hürmet bile çakırdılar. Karametem, benim bilek uçraşı bulayken de beyme. Hem gelip girirmen de en birinci muzey turunda muzeyga söz edirmen deyip gelgen edim. Avul mağındı söz edir. Muzeylarga kirmem degan edim. Nishik kirmisin dey, kirasin. Endi boshqa ko'rmam degan edim. Kirasin da, dağı ko'rasin. Shiriqlarning sig'ilib turgan shag'i, mart oxiri dollar shashakda. Dağı bir muzeyga borib kirdim. Qarshi oldi Talyan shakshakda. Göz yaşlarım şaşırıpkine çıktı. Görmem degen görünüş aldında Gısyanlarını pişken şıbık bilen Suktralar ışına yanında. Hakim degen iblis, cahil, yalşı, cansız sandır. Barı sangına, sana bara, nişe şıbıktan son. Gısyan candan kalır sandığına. Kanı ağıp durgan ak gülmekli irleri yata sıvılan. Meydan halkı canı ernönünden, kara kaygısından yığılgan. Bu 130 yıl elek. Bugün de şu hakikatin sırtı yalıngaç, suktralar başka kural bilen, dallar buna olmagaç. Ceza noktasında dağı birau, Bağavlılar tura şiratta, elle oluysuz mu bu günlerini olgan deyip kütten yiratta. Yok, ozat canlar gitmiyorlar jirden, jiru ozat canlar tehti,
Тик көрәшеп кенә алып була. Халкың өчен җирдә бәхетне. Җәлләт ничә гасыр тал пешерә. Кылыч кайрый туплар ясата. Азатлык бугау тотмый. Аны алып булмый дию саф сата. Музейларга кирмәм дигән идем. Ничек кирмисең ди тарихыңа? Жаны булган шыдамаслык хәлләр. Анда тарихның да жаны гына ыңгырашып, үксеп, елый чыгып барам Апас музейыннан. Әбей, ник елыйсың? Кем тиде? Дип итәгемнән тарта. Бер бала туктап калган. Ничек елмайырга? Бу илаһи сабый күзләрендә өмет нурын саклап калдырырга. Олай гына түгел, кирәк. Өмет нуры сүнгән җаннарда да өмет нурын кабызырга. Әйт, кем тиде ди бит сабый бала. Туган телдә туры карап күзгә җавап бирәм. Бел син барасыйым. Бәхет өчен нәрсә җитми безгә? Синең белән минем аңлашуым. Туган телдә һәм дә бәйсез илдә кем тидеме? Ансын һәр кем белә. Дәшми яшәүләре газап гелдә. Музей тарих. Ә син киләчәгем хәлләремә кирдең туган телдә. Мин еламыйм. Язгы тамчылар ул түбәләрдән тамып тора. Әлдә. Апас музейында Илгиз Маликов дигән җирле рәссам үзе ышла вакыйгалары буенча рәсем ясаган һәм музейга бүләк иткән. Монда безнең Рәсәй дигән ил сымак җирдә кешенең яшәеше буяулар белән күрсәтелгән. Әгәр мин мөдәррис барында бу шигырьне укыган булсам, мөдәррис әйтер иде: "Рәхмәт бәгыр, аңлагансың" дияр иде. Мин ни өчен шулай дим? Чөнки мин әлегә кадәр мөдәррис белән сөйләшеп яшим. Үземнең әйткән һәрбер сүземә булмаса да, күпчелек фикерләремә аның фикерен ялгап яшим. Мин бирегә чыктым да уйлап торам. Студентлар, яшьләр, балалар, сез бүген менә бирегән нәрсә өмет итеп килдегез? Шушылай чыгарлар да, шагыйрьнең шигырьләрен укырлар да, шуның белән вәссәлам дипме? Мин сезгә бер сүз әйтәм. Минем коллегаларым, өлкәннәр дә бар, сүз дә юк. Әмма ләкин сез беләсезме, иң кыйммәтле нәрсә тере кешеләрдән, шагыйрь белән, шагыйрь замандагы кешеләрдән, аның белән якында булган кешеләрдән чын хакыйкатьне алып калу. Күпләр әйтергә дә уңайсызланалар. Дөнья бит ул шундый нәрсә. Менә минем афоризмнар дигән бер бәләкәй генә китап чыкты, паспорт кадәр генә. Шунда әйтелгән: акчаның начар ягы нәрсәдә? Кем белә? Аның булмаган әлбәттә. Ә кешенең начар ягы нәрсәдә? Фақат акчаңа уйлавында. Менә дөнья ике яклы. Беренендиреп карасаң, яхшы ягы начар, икенче карасаң, начар ягы яхшы. Мөдәррис Әгъләм дигән шәхес чынлап та заманының фаҗигаи шәхесе иде. Монда чыгып, ул алай булай дип сөйләп тору уңайсыз булуына карамастан, мин сезгә бер нәрсә әйтәм. Мөдәррис Әгъләм шагыйрь дигән асылга нык туры килүче улы гашыйк җан иде.
Eğer de kişi şulay ettirip başı bulmayken, ulu şiirini, büyük şiirini yaza almay. Men bugün var mı ne? Lakin men ertege bulan mı yok mu ekanini ayta olmayayım. Tabiat şunday, bir kimde bundan saklap da kala almayı. Ama lakin, Tukay hatın kızını yaratmagan eken dep söyleyler, olay tügel dep bugün aytıp koyarlar. Müderris gitkeş mene bulay dediler. Nerse müderris bilen necip yaşadır mı diyorlar? Yoktur. Mene bu bizge verilgen, bizden muhabbetke verilgen köpçülüknün beyesi. Müderris ağlamefnine büten bir kimde, bir koşanda, hatta boşka bir şekilde etmez sözü bilen muhabbetin anlattı. Minnik buna yetem yaşlar oturalar, kalganlar onu bile. Qaytıp, Boşkırstan'a Yamoğlu rayonuna qaytıp, etki altında tizlenip, mena Necibe Kiyev'e şıksan eylerler, babay deyip. Hem oturda şiiri baranım. Benim yaşavsayım kanunga deyip, min tizlendim onun aldında deyip. Hem benim olda müderris özünün muhabbetin, Kuyoştan son sineğine kurem dedi. Kış elbette absolut ideal bulanmayı. Ol uzunca tertipsiz, min uzunca tertipsiz. Ol uzunca huluksuz, min uzunca huluksuz. Lakin biz birbirimizge şu kadarda girek. Hem sizge aytamıydılar kızlar. Min baxitnin ne ekanin tatıp qaragan kişi. Tatıgan hatın kız. O'zi baxitli bulup qaragan kişi başkalarının baxitinden bir vakitte da künlüleşmeyi. Tırnaq oturam, şundaq da müderris öz zamanının Tukayı degen isimini alıp yaşadı. Alaygını da tügel, Tukay zamanında bir türlü içtimai, siyasi hem iktisadi vaziyet bulgan. Ol çağında çok müdür onlara da buladı şekilde. Ama lakin müderris zamanında müderris bulup yaşarken kişiye onun tüm sebeplerin onlara tartışıma kirektir. Müderriske öz zamanında yığılıp gidip yüz bilen burulup durmadılar. Yigitler, kızlar, sizler şunu bilirsiniz. Siz eğer de hakikatini aytırgettirirsiniz iken, siz eğer de öz fikirlisiz iken, sizler yaratmayacaklar. Mene men bugün bir kitap ko'tarib keldim. O kitapta İbrahim Nurulin degan bizning gruppanın kuratorıydı, professor. Ana bundagı ilk bileler. Hem bu iskitkiş kiri kişiydi. Öz fikirli hem bir vakitte da sığılmay, okşasızlık aldığında da bir nes aldığında to'xtalib kalmay, men bu kişiden kuduşku zor dersler aldım. Hem şu kişiye bir vakitte da söz vermeyler idi. Benim onun turunda yazgan isterliklerim söz vermeyler de odalar. Müderriske de elimle resimde bu fotoğrafda görüldü Tufan Ağa Memnulin. Tufan Ağa müderriske hatta 60 yaşı dolganda da bilesizmiş diye kışkırdı. Jettisine müderris. 60'ka jettik, akıl kirmedi sana. Şakman. Bey şuluk sözlerine Tufan Memnulin İbrahim Ağa Nurullin'ı da emmelekin boş kaçarga etken. Tukay'ını üyrenmişi, Tukay'ını İbrahim Nurulin kadar üyrenmişi şahsı yoktur da değil mi? Hem neseli İbrahim Nurullin'i Tukay'ını müstübenliğine kadar çıkıyor değil. Men biraz sonlu vakitlerde kızlar yigitler kitapını okumışa, fikrini bilmişe, kitap degen birinin zor ekanin biligiz, söz ete kurmagiz. Mene bizning kişiler de hazırki vakitte köpçülük kitap okumagan kiriş söz söylüler. Tenkitçilerge ifrat ağır bundan bile tenkitçiler otururlar. Şöyle de tenkitçi. Kitap okumasın söz edip koralı, bilip beğenip koralı.
Var şuşunday нәрсе, kitapını okumayacağına da söz söylep verirler. Mine soңғы vaqtda men Mintemir Şaripovич Şaymievқа сұрау бергеннен соң бірінші реттен тұрып қышқырып сұрау берем. Сіз мәйтем, не үшін міне сағат ярым сөйледіңіз, һәм шусы сағат ярым вақыт ішінде президент olarak Yazушылар Союзы съезінде шығыш жасап, һәм сағат ярым сөйлеп бір фикірде әйтмәдіңіз дейм. Сіз соң міне өзіңіздің король деп қасетсеңіз, берде отырған жазушыларны, шутлар деп білдіңіз міне? Tarihte Karadiye şutu diyen düşünce var. Men bular sorunu bilem, Mintemir Şaripovich bulay deyip güne otura. Hem Nersedek Dodar kitabına ihtiyaç yok bitti. Bu prezident sözü. Ama etem nik yok prezidentka. Çünkü etem siz prezident vakitte Tatar dili hem Tatar ruhu uterildi, bitirildi. Men 5. gün uyda bir uzun yılı bilmey turgan kişi deyip oylaylar, katı deyip oylaylar. Yüzlerimden, yaşlarımını ağızıp, hurluktan yılap oturdum. Yılap oturdum çünkü bütün sahnelerden, bütün internet materyallarından как прокатили татар в Москве deyip мысқыл етелер. Hem bu ay bir neresi, yaşırıp kalıp bula deyip oylaysız mı әлі? Müderrisinin etken şığı bizden soңғы буын kimşe söyler. Kite olmayım şunu bilmişe. Müderris bilen benim etkeyinin fikirlevleri ortak bulup çıktı. Yigitler, kızlar, benim etkey men Ali mektepte okuyan çakta, 5. 6. klasta okuyan çakta bir cümle etti. Kızım korarımında, oyak astına kora. Oyak astında jir siniki mi? Öz jirinde basıp durasın mı? Tire yanına kulak sal. Sinenin dilinde sülüler mi? Көкке көтеріліп қара. Қояш сен адамдарларын тегес сибәме. Мен ғұмырым бойы мына шушы 3 нәрсеге иғтибар еттім. Қараңыз әлі, біз бүгінгі күнде әлі мұнда меңа келгеш шулай айтып қойдылар. Нәжеба, фақат müderris турында сөйлейміз. Müderrisni өз заманынан, өз мұхитінен, кішілерінен айырып сөйлеп боламын. Müderrisке ифрат ауыры. Müderris şundan da uzun bir kiretmegen nese, şup şekilli tırkistken mezgilleri kup buldu. Haylelerşip, aytayım mı bir söz, isrikte salışıp yığılıp yatkan şakları oldu. Men mesela uzun müderrisinin işip yığılgan işken şaklarını bilmeyim. Eğer de o isrik bulsa, müderris bula olmagan bulur idi. Andı şiiriyetke bula olmagan bulur idi. Birinciden, ikinciden, Өзінің іші болған кіші, өз іші болған кіші, өзінің мақсаты болған кіші, ол башқа кішіге құмаша оламай. Ол кішіге фақат ярдәмін айтып бұла. Біз бір-бірімізге оғының биғылығы болдырыладыр еп қошағында, көрмейдік бір-бірімізді. Hem bir vaqtda da bir-birimizге құмаша olamıydık. Üstəvünə bizim bir vaqtda da оқшамыз болмай тұрған еді. Hem biz anızda bileydik. Bakşa diyen maksat da yok idi. Muhammed Peygamber'e bir ağır bulgaçına seçilgen. Boş kızarına toş beylep koyatırgan bulgan. Müderrisinde şul derecede ol oşuğa kırmızıqa kebip kine idi. Ol kırmızıqanın işi oşağını siz bilesizdir değil mi? Tege patşa Kırmızı koyasını tozdurып отырғаш, bir kırmızıға kirip tişlеген мұны. Tişlеген de, мұны zindanla отыртығыз деген. 1 yıl отыртқанlar, hem bir buday vergenler. 1 yıldan soң azat eteler, koruyorlar bir budayının yortısını oşallar. Nek мұның yortısını oşamadım деп sorayım patşamından, men senin bette оқымақ екенін көрдім дейді. Тағын 1 yılға қалдырсам da men дейін нәрсе oşаған болыр едім. Bizning Totarda mana bu Qırmızqa ziratligi var. Amma lakin jamoat müderrisning o'zini o'zi tiya olmayshi,
халыкның гамсызлыгына, гафләт басканлыгына чыдый алмыйча, йөгереп чыгып китеп, әллә кайдан урманнар аша йөгереп кайтып егылган чаклар бар иде. İkinci яктан мин чыгып китеп йөгерә идем. Кем елап кайтып егыла, кем исереп кайтып җырлый. Анысы да бар. Инде килеп хәзер тагын бер нәрсә. Безнең шушы хәлгә төшүебезнең хикмәте ниде? Хикмәте бу безнең милләтнең сыйфаты микән? Әллә бу безнең үскә басып торган аяк аркасында килеп туган начар сыйфат микән? Бездә барны булдырырга түгел, барны бетерергә, юк барны күтәреп күрсәтергә тырышалар. Чөнки юк барны ул бит үзеннән үзе су өстендә йөзеп йөрү юк бар. Аны күтәреп күрсәтү мәҗбүри түгел. Менә шушындый нәрсә бар һәм мин бу әйберне берничә инкар итә алмыйм. Müdərris bir tапкыр миңа әйтте. Син укып карадык та без бер-беребезнең әйберләрне укый идек. Эштән кайтабыз, Фәгъри Казанда аның белән бергә эшләп башлаган җирдә килгәч, кайткач, мә, моны укыр син бәгыр. Мин аны кына алып кыйм кәндемә бу кухняга кире килде. Әгәр мин кайткач мин бирәм икән, бер укып дә карады. Давай. Ул мин димәк ул мин кире китәм, беребез укый, беребез кире китә инде. Ул беребез ошо проблемасы да юк. Ул әзерләү дә шул кадәрле күңелле. Bütünlüğü bulmayan нәрсәне әзерләү күңелле. Мондагы яшьләр игътибарына туктатырсыз, ярыймы? Яшьләр игътибарына әйтәм, бер тапкыр bütünлüğü юк акча. Бер тин дә юк. Һәм без эштән кайтып барабыз. Яши идек Киров районында. Шундагы дамбагына барып менгәнем, җил миңа бер 10 сумлык акчаны өчөртеп китерә. Мин бу акчаны алдым да белмәм дәрес. Müdərris aldı da, əlbət buldu. Kirib getdi magazinə, kirib getdi bu kibitə. Min biləm anın nəsə olasın. Bir sigaret ola astra. En uçsuzı bu. Bir tavuk kubik ola. Yartı qora epi ola, həm bir kefir. Mənə şunun akşa şuşlarga jitə. Həm şulay buldu da bu. Əmmə lakin, uyga kirgan oyga, bəğir məlімін oxub çıxar əsin tezgənə. Мен моның язмасының алдында кіріп кеттім, bu кухняга оша зәгә кіріп кетті. Мен тантана айтам, біздің бит тұз да юк. Ничек пішірә бу тұзсыз? Әзәзгенә бір қарап тұра балам, ләкин мәш келіп пішірә аш бу. Һәм біраздан бұл да булмады, ошарға шақырды. Шундый тәмле аш исе чыкты. Бу аш тұзны қоян тапқан. Теге Ағашқалайдың деген жерде, Хрущевкада қиярдан қолған рассол болған тұзлы су. Шул тұзлы суны салған да, теге тауық күбігінде салған да, вақтияк нәрселер белән, яшелләр салып, менә деген аш пішірген, һәм қойма орнына теге кефир белән без отырып рәхәтләнеп, теге ярты ипи белән аш пышадык. Тәмле иде ул. Ошар өчен әлеге дә баягы пәйгамбәр әйткән, мин аш казанында нәрсә белән туйдырганымда игътибар итмим. Аны хөрмәт итсәң, ул сине түбән төшерәчәк. Син аны түбән төшерсәң, ул сине күтәрәчәк дип әйтәм. Менә шуңа күрә хәзерге заманда мин нәрсәгә моны китерәмен? Бер язучы дип әйтсәм, сез аның төбенә үзегез су куярга теләрсез. Müdərrisinin dostu, bir-birisine şiirlər. Мен хәзер bilmiyim, indi сүзне. Bağışlayan bir şair әйтә. Мен müdərrisdən hem maddi яктан, hem moral яктан, ruhi яктан bir başqa yuğar edim dey. Нәрсә әйтә müdərris dey? Müdərris dey. Biz bir-birimizə şiirlər bağışladıq, dostlar idik. Müdərris нәрсә? Bomboş idi indi ol. Ular uşaq yaşadı. Ulan uşaq yaşadık. Bu da şair. Üstəvünə min tağın da bütünə bir kiretməyən dünyanın bir yemsiz yağın açıb göstərdən. Siz matluq şiiriyyət kine atıqlara kelgənsizlər. Şulaydır. Əmmə lakin durmuş bir gine yaqlı tügül. Gel anın bir yaxşı yağı var ikən, siz
Айның күрмәгән ягын күрергә тырышыгыз, яшьләр. Мин еш кына күктә очып йөри идем. Күктә очып йөри, кызымны чак ятим калдырмадым. Менә яшьләр әкәди йөрттеләр. Рыкаил да, Газинур да, Газинур да, Рыкаил да, Марат Закир да, Газинур Хөснияр да. Ләвил Билеманда. Әйе, өзі көрмейді, әйе. Әкә шул кадәр хөрмәт итәләр. Менә мин сезгә хәзер бер нәрсә әйтәм. Мәдәриснең хәле авыр. Тапшанда ята, анам йоклый торган урында, ул каты урында йокларга ята иде. Тапшанда ята, сөйләшә алмый, тавышы чыкмый. Ул рак, гортанның рагы шундый икән, бик авырлык белән яшә. Рыкаил Зәйдулла хәл белергә кергән. Авыр сүз әйтәм. Рыкаил кергән хәл белергә. Һәм әйбәт кенә салган, кесәсенә тыккан катырка савытлы алма суты. Бу катырка тишелеп аккан шалбар буяп. Һәм Рыкаил сүз әйтә. Мин әкәдән биегрәк. Мәдәрис киткәннән соң, менә 2006 елда китте мәдәрис, күп вакыт икәнен күреп торасыз. Киткәнче үк мәдәрис әкәнең истәлек китабын без ярты еллыкта чыгарып өлгерәбез дигәннәр иде. Әлегә кадәр ул китапны чыгарып өлгергән юк. Ә мин шул кадәр ашыгып, көнемне төнгә ялгап, истәлекләремне язып булган кадәрсен кайнар килеш. Bütün bulgan fotolarını jинап, kişilerden күпме җыя алдым, истәлекләр җыеп, илтеп тапшырдым. Һәм бу истәлек китабы әллә кая булды. Мин үземнең китапларымны тапшырмыйча тордым. Башта мәдәрисне алып мәйтәм. Мәдәриснең туганнары бик акыллы, абыйсы да, апасы да. Хәзер инде исәннәрдән апасы гына калды. Апасы сорый: "Нәҗибә, син бик эшләдең инде, илтеп бирдең, куясың ул ди." Ә мин нәшрияткә бик ихтирам белән карыйм. Мин бер вакытта ныгышып, теге минең чыгарыгызга дип йөрмим. Мин карап торам, кая булыр икән бу? Ник чыкмый икән? Һәм бер көнемдә миңа тоттырдылар. Монда ниндидер синең язмаларың кирәк, Нәҗибә. Алар. Калганны дим. Бездә шушыгына. Эшнең эше чыкты, мин сабыр кеше, мине кызыл диләр. Әмма ләкин минем кадәр сабыр булып карагыз, җәмәгать. Ул сабырлыкның төрле степеньләре, дәрәҗәләре, стадиялары бар күрәсең. Һәм мин моның икенче бер әйтәм, Ләбибдиран кулында, Ләбибдиран хәзер Тукай премиясын алырга йөри. Ә мин аңа Тукай премиясын түгел, Күкәй премиясын бирмәс идем. Инде килеп хәзер миңа эшнең ни икән белгәннән соң бу китапны кире кайтарып бирделәр. Марсель Гали әйтә, ул бит эшләре бетмәгән шикелле иде ди. 15 елда бик тырышсаң, 15 китапны эшләп бетереп була. Менә бүгенге көндә мин инде яңадан эшләп җибәрдем һәм сезнең алдыгызда шул сүзне әйтәм. Мин бу китапны башка төрле эшләргә булдым. Истәлек өлешләре, прозасы да бар һәм башка кешеләрнең дә шул кадәр әйбәт истәлекләре һәм бер генә яклы түгел, ике яклы. Bütün hatta 4 yaklы, 4 кыблалар. Мин тулы бер зур бүлек яздым, шигъри бүлек. Ул бүлекнең исеме Мәдәрис белән сөйләшү дип атала. Менә мин хәзер сезне артканны беләм. Мәдәрис белән сөйләшүнең беренче шигырын укып күрсәтәм. Каберлектән аваз дип атала. Аның тавышын тыңладым. Тыңладым озын төнне, кабереннән аваз салды. Бәгърем, сөйләмә инде, анда түгел инде монда тынычлык юк җаннарга. Бүген дә билбегә туры, киләчәге янганда, дәшми акча саный, дәшми шомлана, уйсыз түгел ул түгелен, җаны сукыр томана, әйди алмагач милләтен, киләчәге юлына, бирелмәгәч туган телен, кызына һәм улына,
Nindi yolbaşçı bulsun diye. Ni nerse buldıralar. Kozanını satkan çakta da gel şunday buldu alar. Indi bir asırdan sonra iman inmeden iken ol kişiler nefislerin haman jinmeden iken dağı bir kovat kozanını ezir alar birirge dağı ezir armiyası kozan ilge kirirge mında jirni tınlap yotam hater ol jir katında kimler üske çıkarmaska taptı tatar atında taptı Yunabistan'ı da kabanlı idilini de kabir kurunmasın için idillerinin tümünde teretügül ulilerinin şandıralmayım bağır kul bulurga rizalaşkan tatar milleti hazır uzim de şandıranga olganlar da ışanmay min kabirden çığa almayım tiriller nikim şanmay ferman bilen hatirini de sündürmekçi bulalar şul gamelge de söz etmey tat türeler turalar la ilahe illallah Muhammed Resulullah kabirdeşler turganşı dim tatar türesi uyla sin demen gelip tügülsün yaşav devam eder küp mebahsizler bugün sizni qaharlap gider ulapqa çıkarılgan söz tügül lağnet qahar siyekleriniz üstüne salınır şehir qahar min de gidip bargan buldum ümit kaldı anda can mengilik anda ümit Yaş çıkacak damda, iseşek tarih zilleri, ileşek ilegi, kileşekke birikisinin de kalmayacak kiregi. Milletin de saklamadan, nefesli satlık canlar, siz tabutta yangında da, şirkövler bağır, şanlar. Min yıla oturdum dedim, yıla oturdum. Benim Tatar dünyasında şuşulaytır çıkıp dursam da birgine düşmanım da yok. Tatarga birinci de düşman bula almayı. Hem mine bu fikirge kirumda müderrisinin zor rolünü kurem. Müderrisinin ama küp mü karşı çıkıp dursalar da birgine düşmanı da yok ya. Şairinin milletinde düşmanı bulmayı. Şuna göre yaşlar Mine durup bastılar, men elbette min ulegan edemekten, men yılırız da, şuay otururuz da, küp ittirip sülermen, küp mesele olan şul kadarlı sülermen deyip. Müderrisinin soňgy mizgilinde siz kursagiz nişek gitkenin, şunlap da ölüm yok eken deyip ulabiliriz. Yatıp dura, hem sikirip durup oturdu da işte yok, şanı bu elbette müderrisinin ule iken ule bile iken degen derse min eliye kadar anlaşalmayım. Lakin müderrisinin ekedi birgen şakirtleri bugün de mena anlaşılmaydıran şahslar. Yoksa var da Tatar dünyasında kurnekli kişiler. Onların barısını da Tukay bile kirek. Qaragysana Tukay dili şuşulaytı bitirilgen bir vakitta, Tatar milleti bitirilgen bir vakitta, Tatar şairi, dilin milletin kileşekki olup para Belgrad yeşil şair, buletler olayken bu bir cinayet millet aldığında. Hem min onların barısından da başlattı, min onların birisi de kirekmeyi. Min üzerinde şundap da cinayetçiydi, kısıkken bulur idim. Hem bana müderris anlar eder. Elle köpme kitaplar aradım, elle köpme müderrisinin şiirlerini okudum. Siz o şiirlerini okursunuz. Min bir neçe müderris kitabına geldim. Min onların elbette in
Миңа дигән кешегә бүләк итермен. Минем андый хокукым бар икән. Монда отырган балалар, яшьләр, сез үзегезне балалар дип уйламагыз. Ирләр сез, кызлар. Теге елларда, менә Фат абыйлар, Тәлгат абыйлар, ул елларның нәрсә икәнен белә. Сезнең яшьтәге ирләр инде олы ирләр, гаиләне караучы кешеләр иде. Мин нәрсә әйтмәкче булып кайнашам, үзеп әйтәм. Тукайдан да, мәдәрестән дә алга ясарга кирәкми. Тукайдан да, мәдәрестән дә фәкать кеше генә ясарга кирәк. Һәм мәдәрис Тукайга ошамаган иде. Мәдәрис фәкать үзе генә иде, һәм Тукай да фәкать үзе генә. Ни өчен дисәгез, Тукай ул менә бер хатасы юк дип, бөтен кеше Тукайга елышырга тырыша. Аннан инде кодексты ясадылар, тагын нәрсәләр. Әмма ләкин мин сезгә бер сүз әйтәм, мысы тапты инде Нәҗибә, мосын да әйтә кирәкмәгән дип карап торыгыз. Тукайда хата тулып ята. Изләгез. Ул бит кеше генә. Аннан соң ул бәлки ул вакытта хата булып тоелмагандыр. Менә мин бүген аны хата әйтеп барам. Сез барыгыз да белгән, картайгач, буыннар каткач, эш белү уңайсыз ул дигән ишеткәнегез бармы балалар? Бар бит. Теге майны өйрәтә, түз утыр ди, яхшы утыр ди. Картайгач, буыннар каткач, эш белү уңайсыз түгел. Эшләү уңайсыз. Эшне белү шул кадәр җайлы, тәҗрибә бар чөнки. Мин сезгә монысын китердем чөнки бу бөтенебезгә дә билгеле нәрсәләр. Тукай шагыйрь әгәр дә башка бер кешене кабатласа, ул шагыйрь булудан туктый. Мин сезгә шуны әйтәм. Хәзер мин ничек Şahanın ikisi başından koytalar da, oradalar balalar. Yazıcılarga siz yazıcılarga Ülkünler günü uyuşturdular restoranda. 2014 yıl idi. Mında balalar tugul, mında yaş bu. Менә мин шушылай дип уйлаган идем. Өлкәннәр үзләренең хаталарын күрсәтергә теләмиләр. Ләкин без әгәр өлкәннәр хаталамаган булса, бүгенге көндә үз туган телебездә укый алыр идек. Үзебезнең милли мәгариф системабыз булыр иде. Һәм бу аудиторияда түгел, Салават Фатхетдинов аудиторияларында, бүтән пирамидаларында фәкать тапшыру милләт турында сүз сөйләр өчен файдаланырлар иде. Сүз нәкъ шушы хакта, милләт хакында. Müdәрис фәкать милләт өчен тырышты. Милләтне менә бу шигырьне укырга кирәкми диләр. Минем йөзләгән шигырьләрем укырга ярамый торган дип саналалар. Әгәр шулай, әмма ләкин мин сезгә бер нәрсә әйтәм. Мин китәрмен. Ләкин мин аларны үзем белән алып китмим. Минем үземнән соң әгәр алар кирәк булалар икән, димәк ул аның кыйммәте тагын да күпкә артырак дигән сүз. Мине müдәрис бу сөйләүдән туктатмаган булыр иде. Килер иде дә әйтер иде, тукта, сөйләп бетерсен гүзәл. Аның әле әйтер сүзләре күп, ул бүген әйтеп өлгерсен. Мин әйттем дип әйтерлек сүз булсын диде ул. Müdərrisinin min ettim deyən şiiri. Rəhmət sizə bir zor Nəcib apə. Şundan məsələşər sizdən köp izalarla devam etdiniz başqa şıraşılarda. Həm bugünkü şıraşığa kilgən, şığış yasalğan bizim yazışlarımızға, şagirdlərimizə, Təlğat abi sizə bir zor rəhmət, Fuat abi, Ülfət abi, Rəfət abi bir zor, Nəcib apə bir zor rəhmət sizə. Həm hörmətli tamaşaçılar, oxuşçular, studentlər, şulay müdərris abi şiirlərini oxuyub, onun sözlərinə yazılğan jurlarını tınlab, mənə məsələlərlə
insan müzesine yazılan Cüneyt şulay edebiyatın tümende yaşasayız idi. Hem sizin Abdullah Tokay Edebi Müzeyinde bulaşıp başka şuralarda da gidip kalabız. Rahmet